hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya ramri chungchanga Mizoram le Assam palai nimena inbiaten state pani inkara remna omzel theinan malak chunzom ni se anti Aizawl District Animal Husbandry and Veterinary Hospital chunimin khan hon ani Union Cabinet chon Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 scheme pom Brazil a thona che sola mi somur pakhat anthi ramri chungchanga Mizoram le Assam palai nimena inbiaten state pani inkara inremna omzel theinan malak chunzom zel anrem ti a kuvaro tolruk chungchanga ngani thiamna nelova malak dun anrem ti bok state pani ayo te nimin khan Mizoram State Guest House chaltang anin bia a Mizoram lama Home Minister Puke Sabdangan kai shuain Assam lama Border Protection and Development changtu Minister Atul Bora chon hova tu so introman siama ramre buai hunrai tak chung lom to chu chinfel nge ni sen ti a ramria remna le muanna wan chunzom zan ni se thil du omlo a thlen lo nan malak chunzom zel an rela ramrenai district nei tu ve tem akha tokin joint cultural and sports festival te bo se thin se ti im hemi tur hen nakum January ni somthum pakhadal mange malak ni se antibok inkom za tu thar thedar tu ten kom na Mizoram State Home Minister Puke Sabdang chuam ramri chungchanga Mizoram le Assam inrem huntu shed ni lo ma se inrem na tlontling aum nge be se ti a ramri chungchanga inrem na athen mal chuan ramri chevela district nei tu te mala se anti ti a borot hazonga om thainan malak anrel ti sein sarkar nei tu ten in biang na sunzom zungzung turin anrel ti a nakum march ni somthum pakhadal mange ya Minister level in biang na sun nei man nge ni se anti ti sein amunatan gohoti ani donani atibok ramri chungchanga inrem na kan thlen ma hi chuan kan chevela kon boina omlo na turen district thunei tu te DC le SP 10 jing takin in biak na lo kwa saisela ten cultural program te football in fiam na lang te pon yang lo kwa saisela sela borok lo sian sela sumi sun chuan engma in biak na ti ba la te thil omlo turen lo veng sela ti khani pata Assam Minister Atul Bora chon akaswani correspondent zona changin anin peng chon ra tha thin nge be se ti a state pani ten ramna du in dokan khatan kila ram ria thil du omlo a thlen lo nan ma na tlang bokati a kuvaro tolruk dokonga ma ala du don ti soin indram na tontling om the nan ram ri po malak na kalpui zelan tum donani ati both the states agreed to continue to promote and maintain peace and harmony and prevent any untoward incidents along the interstate border. It has been decided that all pending discussions and decisions to be made on the issue and other connected matters shall be taken up by officials of both the state governments. Tu so introman siama hian Assam le Mizoram indrina bial tu deputy commissioner tele superintendent of police ten ramri shula remna le monna omreng thenan thlatin virtual meeting nei rem teni a tharuk dana dokan kila thut khom ni se antibok hemba ka state bania palai te han ramre boina chinfel konga ramre shula chengte an poimo zia hria in anni ne na thata ka tho huwa tu ti an poma ramre kai noi boina le harsana omreng rengin ramre shula cheng mi puitele akai noi zongjong ten an mani thuwa malanghal mai lovin thune tu te na thlan thin se antibok ani nimena Aizawl state pani shoi te biak na he kumsang ni somni pani November ni som pasiria gohoti anim biak nu anim biak le na masaber ni in ZPM sarkar noi ramri chungchang se hona masaber ani pon to thin angin kumchang ni somni pakhat July tha khan state pani te hi ram in chu wanga in ti boin silai hial me pu ani pha a state pani te endem theinan voing mazat in biak to ne in nimena in biak hi kumchang ni somni pakhat no voili anin biak na ani Sersip district chung zirlai te sigle sa in thak dalam na sa in khovel khongdan in zirtirna nimin khan ne ni hehun hi Department of Science and Technology National Council for Science and Technology Communication DST NCSTC le Mizoram University te bultuma ne ni a Sersip district chunga high school zirlai te ta ninga chung bo sai ni in nimin khan tri kani sigle sa danglam na sa in khovel borokati chiat zel chungchanga zirtirna hi government Siatlang High School, government Ketrum High School, and government Sersip High School ate ni khatzel hun manani a MZU Mizoram State Biodiversity Board le government Sersip College mithiam ten zetina anpe ani he project no hian district sang pali high school khanbi ka seminar ten ani a zetina peturin Mizoram chung le pona science journal research center a thokte
som thin an ni Aizawl District Animal Husbandry and Veterinary Hospital Chinimin Khan HNVT Department Director Dr. Silar Intluangan Ahong Aizawl District Vet Hospital Honin Khom hi Dr. C Zarzo Kima Additional Director ka isruin hun man puitu Aizawl District Borsa Puke Vanal Thina chuam District Veterinary Hospital thar honin ta chu lomamati thu soya he hospital thar hian ran vultu te tan ma somna thlen nge be sei thu soya he vet hospital a thok tu te po ran vultu te tan thei top chu turina cha ani pusil rin tluang a point thu sen district pathum Aizawl sai to le na thial te chu vet hospital la omlo na khuwa ni wangin chaktaka mala ka ni thu soya Aizawl District Veterinary Hospital chu Perpetual Construct and Consultancy luang mol te sak ani thule nain ko konga po tual chung mi te nge anin ro chu lomamati thu soibok ani Animal Husbandry Veterinary Department Director chuam ASF Shrileng chungchang po sein Aizawl District chu thoktu te hmulang awanga Shrileng tam lo na district ani thu soya he Shrileng awanga sum lo chu cheng viable sa ni le pani vel nia chut ani thu asoi ani Durdarshan Kendra Mizoram Indigenous Games Association le Marathetlupi General Headquarters te bo sai Mizoram Indigenous Games sangni somni pali ni ni le zan khat o chu Council of Multipurpose Hall nimin tai khan zo felani a Mizoram Indigenous Games ani somni pali si ha district sunga bo sai a hian MTP branch rang pakwan tela infamous ni somni pali in ani ti sia ka inelna chiruk manga in ti siak ni in si ha district bi katan mara infamous khat o khatu in elna tel ani bok ani si ha dc puvel shroizela khengte chuan khana hun hi man puya DDK le MIGA te tangko pin pile pu te infamna chi sang manga thalai de tan in elnan bo se chu lomom ati thu soi ani National Education Policy NEP sangni somnin kumli atin pola shiksha sapta man me ka nimin khan longka government region higher secondary school skilling and digital initiative day man ani shiksha sapta ni nga na hiam government region higher secondary school zirlai te chu zirna tunlai thiamna technology poimozia zirtir anni a khovel thang zela technology man tangkai chu zirlai te tan thiamna tak tak than tu ani ti sen atalovin zirna afam kim theilowa zirlai te an ngai poimo atu thu tarlan ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Union Cabinet chuan Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU 2.0 scheme pom he bakhain Union Cabinet chuan financial year sani samni pali samni panga tanga sani samni pariat samni poka chunga kalpui tur Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG apom boka Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw chuan PMAY hnuai hian chena inviable chethum sakbel ani angati a heng zinga hen viable chen hi thingtlanga saktur ni inviable che khathi khopuya saktur ni a budget atangin cheng viable chen nuai thum singru ta ani angati bok Union Cabinet Committee on Economic Affairs Prime Minister Narendra Modi hover khom chuan Union Ministry of Railways noya project pariat cheng viable che singni sangli zaruk somnga pasari sen turapom machungchan Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw chuan New Delhi at Janjambumi te komin heng project te hi state pasaria district som paliat ho turani ti a Odisha Maharashtra Andhra Pradesh Jharkhand Bihar Telangana le West Bengal te ho turani angati he project mang hian aspirational district le tribal munten mason na tamtak anmu beldon ani atibok President Rapani Murmui chuan Tugin Khan Timor Leste akhenga New Zealand an hi cham nu in Tugin Khan Timor Leste ko pui dili athenga President and Prime Minister te akom don ani Nimin Khan New Zealand a Auckland khopuya India meeting an hun mangin President Murmui chuan India chumi puiro relna democracy chakdak entir tu ani ti a hunrelo te a khovela economy lian pathumna ani thuai don ani atibok Brazil a thona che sola mi som pakhatan thi thunan danin thona hi Sao Paulo khopui kianga ni zan khan che solin achunga chuang zong an thiveka thona tlak na mun hi mi ring chen na mun ani a Brazil thune tu de soidanin thona hen passenger somnga pasile thoktu mi palian chuanga parana a Cascavel atanga thok song ni in Sao Paulo International Airport atum tur ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Ramli chungchanga Mizoram le Assam palai nimina in Biaten state pani in kara remna omzel thainan malak chunzom ni se anti Aizawl District Animal Husbandry and Veterinary Hospital Chinimin Khan hon ani Union Cabinet chuan Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 scheme pom Brazil at thona che sola mi somuk pakhatan thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani